بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم آدت دوه غير عشان ما دفهم بمسكت وكوريا غندا بونغنديا تفسير كلاس باي بيفلونغ ادلب مغماتين ألوان مباني ميرين فشگن مغرب نماذ فهم بابا غتان هم جسافة إهن كمون الله إرادة فلايكو دين كم آدت دوه غير مغرب نماذ فهم mi dars kuriya gendan ad algon men emme fahunde waha kadakka nimma fawani al basmala bismillahir rahmanir rahim mi abehe gotun asfawa eki hukum taka gule gotun ehen kam mire algon men fashadi suratul fatiha nuwata alhamdulillahi rabbil alamin mi suratuge tafsira gule gotun ad mi surataki makka ga bawale wifawa surate ti ame beflonna sengi wada gannawana fadan kit qur'anu gamman allah baawale bi suratta behigemani debayaka ei makki surattaka madani suratta makki suratta ki kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka du kurabba madina ya hijra wada gannawa muga kurin ekale faanu gamacca baawale bunu suratta madani suratta ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka du kuraba madina en hijra badagana uma fahuga ekalek faanuga macca baawale bunu surata at mi suratuga suratul fatiha ga ekulewige mani jumla hain aye mi suratuga makkama behe gotun nuwata mi suratuga muhimmu kan angade waragina kantatta kan asfabe ege tereng amma furtama kamaki mi surataki komme namadegge wes komme rakategga wes kiyawun rukunege gotuga komme namadegge komme rakategga suratul fatiha kiyawumaki namaduge rukunekamuga allah subhanahu wa ta'ala wani labwafa rukunekamuga lebumuga maneki suratul fatiha nukiyawa fikama baninama namaduge evves rakategga suratul fatiha nukiyawa fikama baninama emihegge namadu sahha nuwane mikan angade dalilaki ubada bin as-samit radiyallahu ta'ala anhu ga kiban riwabe gambani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kora bikama la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab fatihatul kitab nuwata suratul fatiha nukiyawa fi mihaka namade nuye kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kora ba fawani hame yakuga mi surataki man allahu kit qur'anu ga bawala fawa suratahu tereng emme main emme matiberi sura abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ubay bin ka'ab ga arihu ga dannawani atuhibbu an uallimaka suratan at abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu vidalwani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubay bin ka'ab ga arihu ga dennawi kama hadis kurabi kama atuhibbu kalekfan lobi kurabam hayye an uallimaka suratan timan kalekfan surata daskot devuma kalekfan lobi kurabam hayye lam yanzil fi at-taurati wala fi al-injili wala fi az-zaburi wala fi al-qur'ani mithluha misurata ifada surate tauratu gaves injilu gaves zaburu gaves adikirt qur'anu gaves miya ifada ehen surate bawala wafa nuwa suratake ehem bima
Tawratu gaves, Injilu gaves, Zaburu gaves, adi Qur'anu gaves, eya effada ehen surate bawala ba fanuwa mativeri surate kadeg panan ungannawade banto Ubay bin Ka'b ga arihuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korabikaman Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwa korabani ehinduga Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu jawab gadannawani na'am ya Rasulullah ade hai Allahu rasulaye قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال قرباني كيف تقرأ في الصلاة كالك فان نمادك كيوا بدالوني كونغو تكتوي اهندوغا أبي بن كعب بدالوني فقرأ القرآن اكالك فان القرآن نوتا سورة الفاتحة كيوا بدالوي اهندوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني والذي نفسي بيده timan kalek faanuge nafs e farate milku farat milkuga wa fara gandi dannawame e farate ge de appuluga dashuga timan kalek faanuge nafs wa fara gande wa dannawame ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها من الله توراة غاوس إنجيل غاوس زبور غاوس أدي قرآن غاوس ميا إفدا إبهي سورة الفاتحة يا إفدا سورة باوالا بافي نوي أدمي سورة كي ما كان أنغادي أنكمكي سورة الحجر كي أديها حيبنا آية مي آية تغا مان الله بيان قربا فإبابي تكرار قربي هين آية تغواهك إكمان إشارة قربا مان الله سورة الحجر كي أديها حيبنا آية تغا وحي قرباني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هم كشورون تمان الله كاليك فانا تكرار قربي هين آية دبيمة والقرآن العظيم أدي ماتيوري وجنبا ماكم بدو وجنبا درجة ماتيوري وجنبا كيد قرآن بس كاليك فانا دبيمة أدمي آية تفسيرك أبو سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه بدالوني كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إكالك فانا بدار حديث كربي كما سعيد بن معلى قاريهوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني لأعلمنك سورة كالك فانا تمن كالك فان دسكت دبانا من سورة أعظم السور في القرآن سورة كيت قرآن غوا ماتيوري سورة كيت قرآن غوا ماتيوري سورة تمن كالك فانا دسكت دبانا من قبل أن تخرج من المسجد كالك فان مسكت نكما وداغنا ومغكورين كالك فان قرآن غوا ماتيوري سورة دسكت دبانا ثم أخذ بيدي دن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن كالك فان غايبلوغا هيبويه فلما أراد أن يخرج دن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكت نكما وداغنا ولو بهندوغا تمن كالك فان دن نبي میں قلت له تمن كالك فان دن نبي میں ألم تقل كالك فان بدال نومهي لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قرآن غابا ماتيوري سورة تمن كالك فان دسكو دبان كمغا بدال حديث نكرب مهتوه اهندوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباني الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته الحمد لله رب العالمين نوتا سورة الفاتحة أي تكرار كربي هين آيتك أدي تمن الله تمن كريك فانا دفي جنبا ماتيوري جنبا قرآنك أي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بداروني المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني متنوغا مثاني من الديفاوني كيف جنتو مكما مدوغا علم رنگ مدوغا اختلاف افدفاوه بين علم بدالوني اغوتا نوتا مسورة سبع المثاني مغوتا ننديفاوني كم نمادوغا كم ركعت غاوس مسورة تكرار كرويتي كما نمادوغا كم ركعت غاوس سورة الفاتحة غهيمني جنبا هين آية تكرار كروي اهم بما اسبتك من الله مسورة المثاني اغوتا نندبا فواني كبوغا اهم باقي علم بدال واغوتوغا سورة الله سبحانه وتعالى تناغ بس ليفا بالي جينا كموغا سوبون
Allahu misuratan al-mathani genan devafani ehem bayin alwani vidalu wagotuga al-mathani genam misurata dayfawa sabaki efada ebbes surate mige kuring mang Allahu rasul bekalunga bacca bawala wi fottahu gaves adi mi ummatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallama bawala bi qur'anu gaves mifada mativeri ehen surate bawala wa fanuati ehem begen mi surata dayfawa namekkamuga ad mi suratuge muhimmu kama mi suratuge makkan angade anekamaki mi suratuga ibawe mang Allahu mativeri kurumunna ekalangen hamda thanakiyum adi tawassul kuruma ekkawantako adi Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantako ekalangen alukan kurumun tawassulum midannawani meduwari ko dennewun Allah subhanahu wa ta'ala yang alukan ko ekalanga hadratum wagi edi dannawa kan ilaha midannawani ehme ekan kam meduwari ko Allah subhanahu wa ta'ala yang alukan mi du'a kurani yafahu ema fartama mi suratu kami himeni gamani alhamdulillahi rabbil alamin alam tan haddawa gengulwa Allah hamdu hutte arrahmanir rahim ekalangai rahman wanta rahim wanta ilahe maliki yaumiddin din qaim kurabad wasnota qiyamat duhuge milkwari farate yafahu ay Allah hamda thanakiyuni den yafahu mi anani tawassul nuata meduwari ko dennabun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alaben alukan kurani hama ekani iba Allah she adi alamen wagi edani wes hama ekani Allah iba Allahu ga hadratunne efahu den insana emme bodan ekama kabbenu wegamba sida wegamba magu insana e dekkewun edi Allah dannamani ihdinas siratal mustaqim miala sida wegamba magu dakkawa fande ehembima Allah hamda thana kiyuma fahuga yafahu Allah alukan kurakamu adi Allah ga hadratum wagi edekan ekamuge tawassul kuruma fahuga nuata ekankam medwari kam Allah denne uma fahu den insana emme boda benu megem ule kantakam gawa sida wegemba magu enaya dekkewun edi Allah ga hadratu ga du'a kurwani misuratu ga ehembima mige sawbum misurataki muhimmu adi ma begemba suratakamga begendwe hame fadan misuratuga tauhiduge timbakamuga uluhiyya rububiyya asma was sifat mi timba himenigembe uluhiyya ki alukan kurumuga Allah fiyawa ehem faratan nuwakan qabul kurum rububiyya ki uda bima adi edemeduga waha takeccen ufeddumuga Allah ekuga ehem farat baweri begen nuwakan qabul kurum Allah subhanahu wa ta'ala liburigemba ismu flutaka sifa fluta huga ehen ebbes farata baweri wegen nuwakama ilaha liburigemba ismu fluta heki adi sifa fluta heki emme main emme mativeri ismu flutakama emme main emme mativeri sifa flutakan qabul kurung ay asma was sifat qabul kurbaki ad misuratuge maikang angade anekamaki hita hashiganduge farwa esuratuga misuratuga himeni gembung Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala vidalu fawani suratul Fatiha ga hituge shifa nuata farwa kitam rangala kabbes ekule gembe egotaki hittaka balijahum binawe fawani dekabenge matchakam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala vidalwani ei ilmu fasadabuma niyai fasadabum ege macca nubakam bodu wegemba de bayye jehigemba kam vidalwani ei sida wegemba magu oluma adi Allah subhanahu wa ta'ala ge kofaya miha husheheligatu ehbe magu oligendani ilmu fasadu muga sabun adi Allah ge kofaya miha husheligendani emihegge niyai gosu muga sabun mi de bayye bes farwali bene goy Allah subhanahu wa ta'ala mi suratuga algon menna daskod debba fawe ehbe mi suratuge maikamaki ei bara mativeri wegemba kame ad mi surataki hashiganda jehe bay baritaka bes farwa kamuga bardu wegembe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sunnatunna adi bay medical hodun takun adi tajriba ga adiga mi suratuge sabun baritaka shifae labba fawakan bara rangala sabituan ibabe ad ekamuge hekkaki sunnatul liben huri bayang hekitaka balairuga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu vidalwani
أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب رسول صلى الله عليه وسلم کے صحابین کے ترین بے بیکلون وڈاگنوانی عربین کے අවශ්‍යක فلم يقروهم ඒ අවශ්‍යක මිහුන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අස්හාබ් බේකලුන්න මෙහමාන්දාරි අදා කුරුමුන් දෙකොළ හෙදි माने कि अस्हाब बेकलुन्ना मेहमानदारी अदे नुकुरबे फलम युदयिफुहुम एमिहुन्ना का मेहमानदारी नुदविये एगोत कंत दिमावे फावानी को कंत दिमावी को तकी फलुदिगा सय्यिदुल हय ए आवाशुगे सय्यिदु मीहा नोत ए आवाशुगे एम्मे इस वेरिय कंहुरी मीहा एनागे गागा हरुफे खशी जहानी फअतौहुम den awashuge mihun sahabinge gatan as dannawani hal indakum min ruqya tiyaba mihunge atuga ruqya nuata farwain ibahuri heye aw hal fikum min raqin tiyaba mihunge terega raqiyaku nuata farwa kuraba bekalaku ibahunna bitoye faqalu na'am ehinduga sahabin dannawani ade ibahutte harbinge terega farwa kuraba befulu ehennamais walakinnakum lam tuqirruna tiyabami hun timammennaka mehmandariyan aday nukuramen nongeye ehembima fala naf'al hatta taj'alu lana ju'lan ehembima tiyabami hun timammenna mehmandari ada nukuri tiwe timammenna tiyabami hunge sahib mihaya farwa koddeveni ege badaluga farwa koddinumuge sabun ege badaluga timannamenna kommes ujure dekama badiname فجعلوا لهم على ذلك قطعا من الغنم دين اوشك بيهم بناني مساله نته تمن من فروا کو تبيكلون انا فروا کو دي فكما بنينما بكري گفلي دهوشيم فجعل رجل منا دين ابو سعيد الخدري بدالوني تمن من تريم بيكلاكو فتبي يقرأ عليه بفاتحة الكتاب بليب إميها جاتو سورة الفاتحة كيوا بدالو فتبي فقام كأن لم يكن به قلبه سورة الفاتحة كيوا بدالو فتبو ما أكيغا إكلا بليب فإميها تدوج إنا يكورين إبس كمن نوافدا مانكي إنا بلي فسيه بجين إنا تدوج إنا يكن إبس كمن نوافدا فقلنا دين إهندوغا صحابي دنواني لا تجعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم تمام لا تعجلوا تباميهم أوسران نغناش مانكي إكال بدلوغا رقيا كدينو مغا بدلوغا إبيكارون اللي بيوراغ النبي بكاري فالي فالي بينو نكربانا من رسول صلى الله عليه وسلم أريها غس مي هنغاديا كانتتهوغا واهكا إكاليك فانا كيا دبو مفهوغا منوي فأتيناه den timammen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan atwa jeyime fadhakarna lahu dhalik den ewaha kata timammen ekalege fana kiyade bibe ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani wama yudrikum annaha ruqya tiyabami hunna kinen inguni suratul fatiha yaki ei ruqya ekan nuata baritaka farwa ekamuga kulu tiyabami hun tiya libunu bakari falin kahadashe واضربوا لي معكم بسهم ادي تمن كريك فانا بس تياغا حساين الوباش اهم بما مين دهوغن دني سوره الفاتحه يكي اي بريتكن هوري شفاء كبغا ادهم فدان مسورتوغ ماكن انغاد اهنكمكي ام فادا قرني بدعاء مسورتوغ همنيگن باكن ابن تيميه رحمه الله تعالى ودالوني ام فادا قرني دعاء كي كباتو ekarek fan vidalwani timan karek fan bisnali me emme faada kurwani emme faada huri du'a ki kobato ehindu gatiman karek fan bisni waragati e du'a ki allahunge russebun hodun edi ekaban edigen allahunga hadratuga du'a kurme e du'a suratul fatiha ga himenigimbe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alamen alpam qurani hama ekani iba allah she adi alamen wagi edeni wes hama ekani iba allahunge hadratunne adenganna dem misuratuga dem himenigimba anem masale ki namaduga suratul fatiha kiyevum
ಫರ್ದು ನಮಾದುಗೆ ಫುರತಮ ದೆರಕಾತುಗ ಇಮಾಮ್ ಮೀಹಾ ಬಾರ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಕಿಯವನಿಕೊ ಮೌಮೂಮು ಮಡುಂ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಕಿಯವಾನೀತೋ ನುವತ ಕೊಂ ವಗುತೆಗತೋ ಇಮಾಮ್ ಮೀಹಾ ಸಿಡ್ಡುಂ ಕಿಯವಾ ರಕಾತಹುಗ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಕಿಯವು ಮಟ್ಟಕ ಮೌಮೂಮು ಕಂತ ಕುರಾನಿ ಕೀನಕುಂತೋ මිමස්සලාග උපදිපාවා සුවාල් එහෙන්න මි සුවාල් තෙහුගේ ජවාබ් ඉරාද කරවියා දෙංගන්න දර්සග්ග අලගොන් මෙන් කුරිය ගෙන්දාලන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මෙන් එම්මන්නකි හියබස්සහා හියබස් කබූල් කුරාබයකම් ගාල බාෂි ආමීන් සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික් නෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත නස්තග්ෆිරුක වනතුබු ඉලයික් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ්